Ekipa, zaboravite klasične horoskope. Ovo je pravi horoskop za one koji znaju razliku između bregaste osovine i štelprcne. Jeste li temperamentni kao cincilator ili tajanstveni kao hagenpuc? Hoće li vam zvijezde poravnati osovine ili ćete završiti na hitnom štelovanju? Saznajte odmah. Cincilator, vrlo ste dinamični i nemirni, pa zbog toga morate paziti da vam namotaji ne pregore. Bitno je da malo obratite pažnju i na druge, a ne samo na sebe. A bilo bi dobro i da istjerate struju iz guma ako vam je felna manja od 16 coli. S obzirom da možete biti skloni porocima, pazite na auspuh ukoliko ste strastveni pušač. Odlično se slažete sa getribom, biklonerom i cimbelcajblom, dok vam aufgebicna može izazvati bremzovanje na klipu. Gefufna je jedan od najbitnijih dijelova i spaja se na aufgebicnu. Također, vi ste najsporiji dio motora i bitno vam je samo da mirno tandrčete i da imate ulja koliko vam je potrebno. Vrlo ste pouzdani i radite ko sat, pa ste prava suprotnost verštucni koja bi često promijenila automobil. Sanjate o tome da ste dio nekog starog, ali jako vrijednog oldtimera. Odlično se slažete sa kataklingerom, bombolajsnom i aufgebicnom, a nikako vam ne odgovara hagenpuc koji se stalno vrti ko pomahnitao i nikad ne znate na koju će stranu. Hagenpuc. Vrlo ste tajanstveni i mutni pa nitko ne zna što vi u stvari radite u automobilu. Neki iskusni automehaničari kažu da ste vi jedna stvar na cincilatoru i da služite za bremzovanje cimbelcajble kod blajbnice, mada ako to dobro ne bremzujete onda može riknuti i cincilator na katakligeru kao i gevenoizle na brezonu. Zato je potrebno da se malo smirite i nađete sklad u vašem radu. Odlično se slažete sa cimbelcajblom i špictajznajerom, a izbjegavajte aufgebicinu i kataklinger koji vam mogu razmagnetizirati ležajeve. Klembuksna. Vrlo ste privrženi vašoj karoseriji i motoru i obožavate kada su prostrani i raskošni. Najbolji ste kada je u pitanju pumpanje ulja u defufnu, ali morate paziti da redovno kontrolirate pritisak u štelprcni. Često sanjarite da ugrađujete klipove u druge motore, ali pazite na štelgerblu da vam ne izazove kratak spoj. Odlično se slažete sa kataklingerom i špictajznerom, ali pazite na cincilator da vas ne iskoristi u pajpovanju pilpicne. Getriba. Mislite da ste najvažniji dio motora i da se svi ostali dijelovi vrte oko vas. Mislite da je svijet bez vas kao i motor bez getribe i fuferice za pumpanje ulja od gefufne do geblajzne. Malo se spustite na zemlju i pomozite ostalima da ne bi zaribao motor. Volite otmjene karoserije kao i ekskluzivno društvo, pa vam najviše odgovaraju verštucna i cincilator. A izbjegavate gefufne i klembuksne, jer mislite da su gizdave i da slabo podnose udare špelvrcne za pajsiranje tandrčka. Obratite pažnju na dovod ulja da vam ne zariba osovina. Aufgebicna. Vrlo ste pouzdani, a za sebe mislite da ste dio koji odgovara svakom motoru. Ali ako se spojite na pogrešan motor, tu se može nešto poremetiti, a onda se mora stavljati činčojed, i to više komada, jer sam za sebe ne bi mogao raditi, a pogotovo ako se to spoji u seriju, a pogotovo paralelno. Budite manje kritični, jer kataklinger ne voli da mu klembirate po strujnom krugu iako se dobro slažete, kao i sa gefufnom. Pazite se biklonera jer vam može baciti osovinu u klipove. Verštucna. Dosta ste važan dio koji se zajedno sa Einschlagdiznom i rotacijskom geblangom koristi za pumpanje ulja u defufnu. Vrlo ste sujetni i ne volite da netko diže glas na vas, mada ste dio na kolima koji se često kvari. Znate biti vrlo skupi za održavanje jer tražite da imate pozlačene berbucne na vašoj osovini. Najbolje se slažete sa cimbelcajblom i hagenpucom, dok vam gefufna zna podići temperaturu u peći za šmajzovanje. Špictajzner, vi ste onaj koji se onako nemirno vrti sa gornje strane gefufne i često izbijete getribu sa lijeve cvokne. Volite avanturu sa ostalim dijelovima, a zbog namagnetizirane drundaljke privlačite ostale dijelove na sebe. Pazite na ulje koje koristite,
a posebno izbjegavajte klipove iz male privrede jer lako pucaju. Odlično se slažete sa tajanstvenim kataklingerom i klembuksnom, a izbjegavajte hagenpuce koji vam mogu fertalizirati namotaje. Bikloner. Pravi ste avanturista nemirnog duha i usko ste povezani sa ciklonerom za gemaniziranje gefufne što se stavlja na pufnu da ne šušnjaju vimbroni kod lijeve spelvrcne za restabulidiranje na cincilatoru. Znate biti neugodni, pa pazite da vam ulje ne prska po drugima. Volite i pomoći drugima da radite u istom taktu pri štelovanju motorne bombine. Odlično se slažete sa cincilatorom i getribom, a izbjegavajte kataklinger koji vam može istopiti difuzor za svjetlosno prestrojavanje. Bambolajsna. Vrlo ste ambiciozni i životna želja vam je da postanete glavni dio motora koji će se nalaziti na samom njegovom vrhu, odmah pored flešove štangle. Znate biti jako tvrdoglavi, zbog čega vam može puštati gefufna zbog gumeniranog gumigeblenga. Budite manje kruti da vam ne pukne glavna osovina koja vas spaja sa drugim dijelovima. Dobro se slažete sa gefufnom i aufgebicnom, a slabije sa ferštucnom i cincilatorom koji vam mogu raštelovati ležište. Vrlo ste moderni i žudite stalno za motorima koji su smješteni u karoserije koje kao da su iz budućnosti došle. Volite pomagati ostalim dijelovima, ali volite i da radite sami i ne volite da vam neko mijenja takt za štelovanje vaših brezona. Pazite se da ne akumulirate pritisak u cjevčicama semeringa, da vam se ne bi pregrijalo ulje. Vi ste najekstravagantniji dio motora, jer svojim izgledom ne ličite ni na koga. Odlično se slažete sa ferštucnom i hagenpucom, a budite oprezni sa špictajznerom jer vam može pobjeći iz ležišta. Kataklinger rođeni u ovom znaku sanjaju o princu ili princezi u bijeloj karoseriji sa motorom obloženim sjajnim rosfrajem. Vrlo su osjetljivi i ne vole one koji im fermengerbliraju psihu. Dosta često mislima znaju odlutati u drugi motor, pa im se može desiti da im dosta zariba glembucna zbog raštelovanih permicni. Trebalo bi paziti na pritisak ulja, kao i na dobar rad glavne osovine. Odlično se slažu sa gefufnom i klembuksnom, a trebaju izbjegavati hagenpuce i biklonere koji im mogu poremetiti takt zbog nefrekvencijskog osciliranja. Eto ga, ekipa. Ako vam se svidio ovaj horoskopski tuning, bacite like da ne zariba getriba. Podijelite video s ekipom da vidimo tko među nama bremzuje cimbelcajblom, a tko šteluje motor na auspuhu. I naravno, napišite u komentare koji ste vi znak u ovom motorističkom horoskopu. Da vidimo imamo li više hagenpuca koji nikad ne znaju što rade ili ferštucni koji su uvijek najskuplji za održavanje. To je to za danas. Do idućeg videa pazite da vam cincilator ne pregori, da vam getriba ne zariba i da vam hagenpuc ne počne bremzovati bez razloga. Čujemo se u sljedećem servisu, to jest videu.